السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. يتكبراتشو ود مجيوتشي أبو هريرة عند السالة لفوت حديث نبياتين صلى الله عليه وسلم أن نقل صحابوش عنده بلوال كنا أنت مكاكل يصوم زاري مانو أبو بكر رضي الله عنه عليه إني ዛሬ ከናንተ መካከል የቀብር ስነ ስርዓት ያደረገ ማን ነው? አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ አለ እኔ። ዛሬ ከናንተ መካከል መስኪን ያበላው ማን ነው? አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ አለ እኔ። ከናንተ መካከል በሽተኛ የጎበኘው ዛሬ ማን ነው? አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ አለ እኔ። ከዛ በኋላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ እነዚህ በሰው ውስጥ ቢሰማሩ ጀነት ይገባል። አላህ ለሁላችን ጀነት ያስገባን። አላህ የምንፈልገው ይስጠን፣ ከምንፈራው ያድነን። اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.